Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Watukufu domba Mwenyezi Mungu kemshilo wanono ho hanzahi rabbil alamin. Comme d'habitude, il soufanya message mbili à chaque jour. Je sais quoi leo refiwa au kaya hafa wimzazi wa mwanzano wangu yaboze message ngarjozi ya rifanye 9 jours karna onjia mwa direct shado kaya ngarjobe mhono atlanga rone sena sujet rifanya juzi yesu tikao dora ziparisa sujet ikao rifanya juzi ya hemwa na msho wanahe warengwa ya ramano wade rujua yesu tia hemwa na msho wade ikao du ya remwa shatunge mwana wanatunekiwa sharari jajai hudomonesani ya ukaya watukufu Mwenyezi Mungu nanike hatima njema yalinike mwiso mwema shakabati udziro kama mnunge hule hafani mzaza hahe kabati nongo nziro mnunge hule hafani mzaza hahe dobyo mwana atlanga husoni mwa ifami nane mwana ma mwanzano wangu razola wadzima ujulwa hele dzina la Aliazali ikao Aliazali woi daina turamu hobuwe matolso junra wadzima hobasha ikao mzaza hahe ujulwa hele dzina la Maseda hobasha ya pwanu mji mtukufu wansini mashongo yamba jini hende na ufariki usiku wa leo Mwenyezi Mungu kujombushirembe wazimadone maislamu aukai mwana mali azali wiri dungana watiti rangushio ni huzima randisha shio ni huzima alifu BTF hata rendelika même classe CP1 CP2 CR kawadzima rizalihani hawadzima ihobasha Swahili Mwenyezi Mungu nikaze bahati rikana revu za hujamanga Swahili ngasihunumanga nge Paris ngamihunu Marseille rijalu hunru wafatu wa mzazi hatu mamahe mali azali wa mama hangu haukaya ye mzazi woyi Mwenyezi Mungu hambaruhu njema hashindi haganye ziruhu za ushababi hubasha hema haba nezenyanzu ya kanize dono ushababi Maseda wimzazi wa ushababi wimzazi wa ulanga uonge sawa na mshemka ya kukwa hangu ikao hafu washindi warengo ushababi wa hubasha wa utlahu kodeni hama haba na nyanzu dobyo mhono atlanga harmwe fami azali nibyo mhono atlanga usomo ushababi wa hubasha nibyo mhono atlanga usomo mji wansini mashongo Nambie mwanama Aliazali ya ukaya hunurija ngarjo ulawa ngasivanunga rongwa ushaya demo mauka karna ukabana Mwenyezi Mungu na hunike rohonku ya hunike usubiri furarwa nanyu ya nike usubiri fauka ya mali azali ummaturam mali azali ummaturam hananza jeli ya wanza hahubahara jeli ya nivahara imahaba ya hunika hakaunikayo yudeli kamaturamu hakahunika mahaba wali ngamurongozo tanke frere haukaya mrufu ni mzazi avongi wa mamruhafu zibaki ya basari kiharmaze dua rombe Mwenyezi Mungu ya mhufirli ya mlaziba jema yarini ke umrimle rikane muhatale dombi lazelua gamjuma la nikaudo ulio pari ulio kuti tranquili hunipara masihu njajua njaone apeli hunipara masihu njaone apeli eroho inabe wakati na unaze apeli vuna hupara kujashida hunda kalima la unambi ya itsu hazililo ça fait vraiment mal comme moi que je suis mal ze douleurs ou ze ressentent les zones ressentent au kamzaza ho kajakana partialité akamzadzwa ho ulanga
hakamzazi wa ushababi, hakamzazi wa roho njema. Mwenyezi Mungu anamrehemu ya mlaze bajema maseda mzaza hatu yakana roho njema, yakana mahaba na ushababi, yani zaya ya za Ali Azali ikaramba Ali Azali ya buramba turamu, ikaramba turamu ya buramba Ali Azali. Mwenyezi Mungu kujombushire mbevu yabushire na umati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbevu watukufu wimzaza hatu ikao hafia ihokomori usiku wa leo. Mwanadamu shinu tsihingu rikana zetu amaya ya ukayangarjuka na muo rende riwalele hukari walele riwanza wazaza hatu warilele waranza sha baandangami hunumanga imwanamange hunumanga hakana toma ya ukaya haini wakataju sa vakansi gujona mzaza hae mwenye humzaya imwanama Ali Azali nge pari haparoha bila mamahafu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Unumahala ni kauri jangal julawa atwadi mwanadamu yatsoyelewa ukaya leunga mivanu ga mrongo maudu nsina ukavana, leunga mivanu ga mbabuho maudu nsina ukavana. Wenji waduwa za ya ukaya kullu nafsin dhaikatul maut, haina roho nga ijulawa imakoko hatu walawa uwadzaza hatu walawa. Mwenyezi Mungu ujua bushirimbe wa haina mzazi na haina shababi na haina mbaba na haina mwanadamu ikawa Islamu ya vadungu ya dunia. Rikana tamaka mzaza hatu ngujokana mu ya funge tsumu inu. Mwenyezi Mungu hafanye za hai, Mwenyezi Mungu hampara hawema insha Allah. Uibu mwanadamu ikia wangu nangalio, uibu mwanadamu ikia wangu joka unangalia karipanse au kaizo mwanadamu yanza utilizo Mungu yanza ngasibanu ngar babu hao, ngasibanu ngar komanteo yetsu Mungu karibu eske ye ujoka hwendando, ye ujoka ubakindo, ye wa mahanindo, ye wa leondo, ye wa maudundo. Allahu alam. Ye ujuo Mwenyezi Mungu waiche, ye ujuo Mwenyezi Mungu waiche. Watukufu domonisani wafati wa mzaza hangu mzaza Ali Azali haukaya ho bashagwa jokaya kavana Ali Azali kavana turamu rikawa titi rikashioni huzima, rikawa titi rikali kuli mem class application rihuwa hata basa Mwenyezi Mungu zilevuza kupia rijemanga sowa ininga sifaranza rijanu hunye douleur ikao douleur haukaya yafuani mzadzamro yafuani mzadze wakati duniani haukaya mzadze de mwenye mahaba, mzadze de mwenye nyanzo, mzadze de mwenye imani, mzadze de mwenye taufiki, mzadze de mwenye vraiment mzadze kajasihana na nyanzo sumwa imwana hai. Watukufu domonesani wa msuba ikao de l'onu ikao dans 9 jours hauhenda plus que ça karna uhiyar mazirezo karna haba kalima itsoka lonsi ngarjo kansi wakati Mwenyezi Mungu yajuenda hata ziroho zatu ziparisa mvuna suiha wodo wakati ljore jar mazirezo ika Mwenyezi Mungu kajari tamani baada ngutamani hatamani wenji baada harange wenji o watsondo warongo wa wababu hao waluhar mwelezo sosio watso ujua kabanuli jangarjo ulawa watso ujua ukaya waka wakairi kwa wati watso ujua ukaya ngasi karna ukaya la plupart des gens waringawo ya dunia inu wairende ukaya udu watakabari waringe dunia inu wairende ya ukaya inu ya hangu uimzaza hatu ya kauranziza ikatsedu hama Ali Azali mihulesha ulasha Ali Azali baiki katsi yao ika Ali Azali hendo hama turamu yo ulesha ulasha hangu baiki nti yao rika wanadamu ikao hata abasa ngeparinga mihuno Marseille zifikira zonzima zenia zonzima yaboga mjukeza hunra Ali Azali zini hunru. Mwenyezi Mungu narinike rohoku, Mwenyezi Mungu yarehemu warizaya, Mwenyezi Mungu yarehemu mzaza hatu yamlaze vajema
ho hanzahi rabbal alamin nibe umuntu atlango somo wanahaye raseda razedi mwanahi mwanamshika unge hunumanga ngehule re mwanahi aliyazalika ungehule nano wajua hahe ribo mhono atlanga nano ushababi ubasha onti pia robesho mhono atlanga wa mzaza hatu maseda ya puarmo mji mtukufu wansini mashongo ikao hende na ufariki wa usiku wa leo ngasi karna ukaya ngawe kuna ukaya ngami msina ukaya mwanadamu na esheleye haukaya owinji wa hatu lirenge proje imwana mahaka na proje zinji hakana namna ikao ya bihewa zatu heji rifanywa zatu zinji daikeru wafanya shamzazi kabana nugu ikao ngojo ifanya hata ishinde ikina yosoma mzazaho ya huzaya kabati longo ujo shida ufanye hata mzazaho hosoma mnyezi nguke hukina ya hufanya mzazaha Aliazali il a fait tout pour sa maman il a fait tout ce qu'il faut pour sa maman shaka jatoshea akaomba Mwenyezi Mungu ikia mfanyie zinji Mwenyezi Mungu usikwano haunesezahe ukaya bali mido ujere minaumba gamjurengeshe umbesha hangu yabuize yabaki ndasi yemi mitulamu yema udunga mjuka ushida Mwenyezi Mungu ujoni hata ni hunde makadara nsekomo naone mzazangu Allahu alam yema tulamu malani yaliyongu jini kosuruka yanga mjuinda hata yanone matuka matu Allahu alam aliyo usikwale ukajauna mzazahe zeda kazamwiso hasi vakansi mahajana hamono eheye leo ye jana kuma wazaza kwa tujuka ulimaki kuma wazaza kwa ikao kanaka wafikiri ye afuani mzazi abo wahafu Mwenyezi Mungu na rehemu mzazi hatu wa mdaze wajima na ni maislamu pia Mwenyezi Mungu ahunike roho kumwana Maliazal gamjuka ya wakati kadura para na roho kejaka tranquili kujajoshi na unle kalima unambie kujajoshi na unle kalima unirongoze. Je comprends tes douleurs mon frère, courage kamjukaya mzazamduka halawa wakawakili wajawabili hawararu mzazamdu yola wabomru halawa désolé alhamdulillah 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 nguna mrehemu ya mlazi wa jema insha Allah nguna mrehemu ya mlazi wa jema insha Allah ya mrehemu ya mbushire mbebu wazimane maislamu wote pia insha Allah. Longue vie à toi mon frère, j'aimerais que je sois à tes côtés mon frère. Watukufu garanji yao harma sujet le très important le Jawzia relengue 9 jours ou plus que ça kana unjarma zelezo inungio muhimu lirongowe uvo Mwenyezi Mungu ajoni kasubra yani kimwana ma Aliazali subra yani kimwana mshahizedi subra yani ke Fatuma subra yani ke Seda subra yani ke owana wa koba shanti pia subra haukaye mzazi wa iharanza haranziza katsina ya tulifenye kama habana nyanzo halilisi hasonsi pia kabatsa tulashahula shaha o shababi obasha. Mwenyezi Mungu na mrehemu ya mlazima jema insha Allah. Watukufu lahari janjia almesuji ahad nabju monesani muhallara ujuka ufanyishia ili disi insha Allah yanzo markazi ya homji wa vuvuni ya Mbude ikao ya association ya fundi Mikaeli shimejikao ya lularmo mji wa vuvuni ya Mbude ikao ngwaendao na ufanya muhallar harmwe salia simba banu tu prene metro national ngwafanya muhallar ikao ngupara wa komoronsi pia hawenda wa participar mu muhallara wo hawenda wafanye ye markaz ikao yandisi wa harmo mji mtukufu wa vuvuni ya Mbude
ikamu hallara unu nga ufanyishi hao le 10 insha Allah. Nga ufanyishi hao le 10 la mars. Harmo ila sali ya Simba. Tout près du métro national. Ripara wa komolonsi pia. Haukaye association yohamba Utumania Yembeo. Association ya fundi Mikaeli yohamba Utumania Yembeo. Utumia Yembeo. Et association yohamba Utumia Yembeo. Ino association ya fundi Mikaeli homjini vuvuni ya mbude. Ika fundi Mikaeli wei halula mji mtukufu wa vuvuni ya mbude. Ngariparo wa kumoronsi pia hohanza Mwenyezi Mungu wa participe le 10 mars insha Allah. He markazi ilo mji mtukufu wa vuvuni ya mbude. Ikawe association Utumia Yembebo ya fundi Mikaeli do wafanyo muhallara unu. Ikao ahanza ndo watimizi ye markazi ilo harmo mji mtukufu wa vuvuni ya mbude. Ngariparo wa zazahar mlo hunu Marseille nana mlo harmo Faransa kamil mji mparticipe hahuenda matsange au kahaini ikao ujo participe yabo hajeshi ya duniani hajeshi ya akhira au kazi madikao do mjo uzitoa zimadikao do mjo uzitoa zinu malikao zondo za wahe markaz hali Mwenyezi Mungu ya jo mtamaniani hao jo litamani zimalizo nga jouka do gejouka do kufuli do mlango wa hembebo banda izo mwaha mfanya rongo za husu za dini mfanya za rongo za Mungu ya mbari zifanye haukayo markaz watu kufunga parao komore kamil et le 10 insha Allah mars rende harmesali ya Simba banu metro national rende la participe haruma o muhadara juka ufanyishia wahe association ya fundi Mikaeli kuhamba Utumia Yembebo garimpara unihanyo nsipia watukufu wa Komor ikawa haini yatoa mali za hai hasubabu ya Mwenyezi Mungu yasaidi ya markazi yatoa sadaka kasuli ya ukaya Mwenyezi Mungu kujohuliba uka Mwenyezi Mungu kaduiba sana garipara oho ujimlifu wa Komor ile 10 insha Allah le 10 mars harmwe sali ya Simba vanu metro national rendera participer mo muhallara ikaongo fanyishi hao ele 10 mars hamarkazi wa hao harmo mji mtukufu wa vuvuni ya mbude. He association ya fundi Mikaeli yuko hamba Utumia Yembebo garimparao ni nyuwa Komoro watukufu le 10 mars rendera toze mali joka na manufaa duniani nana akhira haukaya ikasa karazinji wanruende zibaki homru jiesheya haukai dunia gendombio mwanadamu kadula hausiku ikaongo tamaniwa zemali ujo uzitoa haruma shuhuli kaziti sana zemali ujo uzitoa haruma uzitoa haswadaka uzitoa haruma muhallara uzitoa zendeza wahi madrasa uzitoa zendeza fanye musabaka uzitoa zendeza prepara muhallara hauzifanye markaz galparu watukufu nsipia rende haruma rashangile association ya fundi Mikaeli haruma mji mtukufu association fundi Mikaeli kwa hamba Tumia Yembebo ikao ye markazi haruma mji mtukufu wa vuvuni ya mbude ikao umuhadhara nga ufanyisha le 10 mars haruma sali ya Simba vanu metro national watukufu Mwenyezi Mungu narniki khatima njema au kaya elimona o nrongoa o ni faiblesse c'est normal dokaya arifiwa gasarma wafati nana rufanye sujet nurizia pendant 9 jours comme naruna harmazerezo nana plus que ça et comme Mwenyezi Mungu anatsinamu au kaya ngasi harma msiba raili rifwani mzaza hatu mzaza Ali Azali mwanama mwanzani radungana rangu watiti rakaudomba duwa swahili hemanga swahili ngasimanga
ikawa mzazae hende na hufarmu mji mtukufu hende na Mwenyezi Mungu na mtama na mji mtukufu ansini mashongo ikawe mzaze mubasha ya lilela ya ranziza hende na ribadingo Mwenyezi Mungu jumbushire mbebo rare maisila watukufu usikwa juzi partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît ngani yabo gamnangali yao ulu ya partager hama comme si mon partager ani gamla tsao mali hama mo partage gamunukanu mo partage gamla tsao mali gamla tsao ani gamla tsao richesse kam tina hata mla tsao kam partage kam tina hata mla tsao lukaya tu me suis gonangalio hukati goni suive ya vous partage parce que bongo jibane zona dao kutsujibi wa déconnecte-toi. Déconnectez-toi. Je t'ai pas forcé de me suivre. Yidman kombe ukaya yikatsidi hata ti bloqué. Wanada mika ungam nous suivre on a ni comme tu partages, c'est pas méchant. Auka gam na galiao, au lieu de partager en luanji. Ganya ba gam galio hama ma popote, hama bongo joka gona galio. Kutwanza partage on va toujours encore partager vidéo ya tout la monde. Ne me suis pas. Ou tina galio, ou tin suivre. Je gagne la plupart de vous, je gagne ma popote. Je jure au nom d'Allah, je vais rentrer, je vais regarder. Quand je finis là, vous me amiwa tu partage comme tu bloqué définitif. Yomi adinarego somo Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu naniki khatima njema inshallah. Gamjokaya comme nous partage. Cha vous allez voir, heni unu suivi à tu partager ganjom bloqué. Watukufu Juziba nous fanya message. Juziba nous fanya message. Ya mwanamshe kao havil mayoti daine mrumshahi na wanawaili. Wajahunu manga. Banda wajahunu la mwanamshe badala wana mwa una séjour za 5 ans. Walaikum salam wa Rachid. Désolé kamluka tushida su ajibuze salamu parce que ngamjoka usikwale umluge faible haku huwa fatwa mzazahat ikao le sujet nous lifanya juzi ya couple ya vila ya kamayoti ale mwanamshani mluge na séjour wana wali hano ngona za 5 ans wavil hubarini hata wasulihun c'est-à-dire wafanya msafara onde Dubai hata wasulihun wasulihun Faransa wakauye shiwazima et mwanamshe baada hende na ushajwa ila séjour hazia hotsaganya dene mrume warenge nyumba watsanganye lijal fanya sujet kumkuwa o wakati mwanamshe aremwana wale yarengwa ne pompier o wana warengwa ne serikali ngalija harmu suite les détails ndu hadisi lukaye nsuila ruone sauke mwanamshe haremwani wale harengwa ne pompier hojua motasi habilokoa na waplace wa nesirikali warengwa na assistant social rizamba banu finalement owana wahara ya wanikuwe mrume banda mzaze banda mwanamshe kajatsanganya dene mrumae wazaze wenji wapara wone sauka ya turam baike kwa jatsanganya shara ili ye mwanamshe woyi ye mwanamshe waye mwanamshe dene mrumahe mrumeha balale zina la howana ibidi anikiwa wazazi wenja zikonfirme bana sharende garjor mambia niye version ya vili ya ukavale mwana wana wanu wakauja warengwa maparaha wahara ya unikiwa mzaleola usuki ya kaure mwana uwade hahundi hahende haruma mzirengu wa hayasa subhanallah mwanamshe ulo haruma loteli ikao hula mayoti husufre mayoti hukadone mrumahaho mundu namna hata mjahunu manga masuli hunu Faransa olio ya uomba Mwenyezi Mungu zangu zanyu zikiri eza hao zikiri zishanjewa uhara ya watsaganyada wone mrume bande yaho ishanjwe mrume keja shanjwe na yose jula mayoti wa usiku wa wana warengwa ikao remabiani uke mwanamshe harumani uwade wana warengwa vale mwanamshe masihuyala halawa haruma hayasa haja directi haja harumani uwade
désolé ye haya saikaudo ya laho ye hende lomido wambo eske désolé ye ha hobolo ayo subhanallah ye hadugu mizilango wanaume hau mwanamme hambitikafa subhanallah ye banda huro hao ne hudungu hayasa na wanawati tindani yode mana o wana wa avu waonesa ukaya mama hao haina wakati o waransi haroha mama hao yo waransi c'est normal ye serikali warango wana mwanamsho hangu eka kujaka harma loteli ukahurenga nyumba hodene mrumaha o wana kwa jajorengwa shahubala roho bikom kwese julahu ya changewa hone hukarma loteli shao wana hao huwa neglige huwaransi warengwa ne serikali o wana wa avu wa realite yode mano wana wa garde wa ne serikali de uka wana wa ukaya mama à chaque fois il sort et mas uyaja na mama kajakaya e mwana mshihama dawe ukaba numaitika idola mwanadamu bu mwanadamu gowendo hata uroho musowendo wa febalini musowendo wa fiharma sakara uretsi wana masihu uduge hayasa Mnyezi Mungu akaza onese bada huro haudungu hayasa hureje yoda honi hure mwani uwade uwade wa hure me pompia hija bande pompia hija owana do kohame ezekweli ye realite ya ukaya mama yori ransi hendeza merci kiki maoni mama yori vuriza hendeza ye kado kabo ye masihu c'est normal ye daula warengo wana jawazaze wenji wana hawa wavuriza wadungu hayasa wana wajua mahuza mabange wazaze wenji wadunga hayasa na hayasa wana hawa wajua wadungu masakalava na mabibi na masara wazaze wenji ikawo waudunga ze shuhudi waranso wana ye mwanage na 18 ans mwana daike mwana timizi age humrati wana humnika accelible ya juhe ya rohe izo zinji wazaze hatu ngwazifanya hunu Faransa Gerabe mzade hamado hii ela pa honte uki haruma loteli undo hanso haruma loteli udo ranso wana oroha huwareje huja Mwenyezi Mungu haupinisa ukaya hurumani wade ye uka wende hufonzia niyo hufaka idotsa hakamru gemwade hufaka idotsa haukamru harema bali gojojo ukonzia nugo wade uremani ataki uremani crise cardiaque yabo mzazi hamada we horanso wana udungi hayasa wana si normali wa avue wana zolaba no hawa na wazalwa maura hawa na zalala renyo wa juwa manglabu jelikanga wazazi wenji wa manipulo wana hawa wadwa manglabu shangali kutina tahaya ho découvre hata ujumbe wa avue bando wana wendi wa realite wambie serikali realite wana warengwa finalement ujumbe wa realite wambeze kolukaya désolé basi katsiroha sidungu hayasa yana tuifu hayasa nge favorable hane mwana wa mzaya yode mana bwatukofu rakoja jenwa bani kesu jera ifanya juzi ya hemzade ya dugana dene mruma ya haraya watsanganya ikao haremani uwade riaba banu juzi vale mzade o wade yarema valahala haruma mzilango wa hayasa kahufaze mbii hore joda honi haja harema bada hala harma hayasa hore joda honi haja harema bada yode rakao jajerim konfirme ni mambeni wanasho hangu wanasho hatu wa Komoro karili ya Mwenyezi Mungu karili ya Mwenyezi Mungu zila pia ngo profite bemru maha hongu joja holoteli ya kede nawe ye masihu kana ujo ukayabo ya ruhende zahe we urenso wana udungi hayasa uende wabakonziani ho ufezembi udunge mabuzidu umeunda fezembi na vale mru maha ho mbaba ho wana gujo vala hatasha a partir de 20h kana ujo bakiyabo wewe usibala humanipile huroha wala nsuju wa haukaya harmaloteli haufaye mruka judore he masihu mruka ja partir ya 21h ubakonziani
Yabon sujwa ukaya wewe ukaurumia makihiri. Eske ya sekurite ukaumbaba hiru? Eske ya sekurite ukaumbaba hiru? Vahe akaubula uroha subhanallah. Shambaba wana nguchobala. Habakidono wana. Hatele raunda zahiende zahe. Emdu mshajua kazale kopa. Havuruzo wana wende wa avue. Vomzazi ya laharuma zihayasa. Ya laharuma yeshonga shahahi. Ya rejio dahoni. Ya jayare mano wane direkti. Katsujua hende hahobodo désolé. Katsujua hende haruma makode désolé. Katsujua eza mundonziani. Ya la wabala ya haja. Owana warengwa wenda wa avu ambaukaya no. Mamai kado kawe masihu. Youro hange harejei. Ika oblige. Yedaula warengo wana wa garde. Auke mwana mshengu anzo arrangement hedene mrumaha. Yabongi ofarudu ya avue ya mbie mrumeze kweli ye realite. Mwenyezi Mungu narniki khatima njema insha Allah. Wanasho hangu wazaza hangu. Ni mwanzao ni hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Wanawenji wangamia ikawa wanahanyu wahundu liberte total. Heze shuli mrohao jusqu'à minuit. Heze shuli mzidungao jusqu'à 1 heure du matin. Mwanangu jundo waeche hondani haroha hadunge kopewa hai. Mwanangu jundo waeche hondani haroha hadungu ola huzomsi. Mwanangu jundo waeche hondani haroha hadungu waikao yajibiwa. Banda mzaze o wakati waho kutufanya. Ketina wa isha la prepare ya hoa na shatu wazaza hapo. Wanawenji wangamia ukaya rangu hayasa, rangu nyikumbi, emasihu yala owana ngwa hundao liberte total. Mwanange surika mzaze hajuha dungu shuhuli ya wenye mbangiyo ya hae. Gujohundo wakati ikao mtidiwa zekali parufanya message ya mzaze ikao haroha, hareja jaunge mana hae hofukoni ngutsonzano dene manzano hae. Wao wanawashe waili. Habuwale fuko hahundwe mana hae manamshe na wanawashe waili ngwa ubala ngwa tulianao zifo. Subhanallah. Ngamoshele yao rizamba. Mzaze ya roha jahundo mana hofukoni hae. Ngebala ngwa tsongo utsonzana wanawashe waili. Izo zijili hunu Marseille. Rizamba. Izo huziwono ntuyo. Zentuika watuka waona. Engwa fanyao. Ya bubu azaza hangu. Na mfanyi namna be protection ya wana ngio nanyi. Ye protection ya wana ngio nanyi. Weha oze ya renti wana haruma loteli. Bade mrume yeka jiubakiwe masihu. Ya rohe ya dungi hayasa. Shami ntuelewa. Eba nu yoro haje na banuze loteli zefaye. Waku jiuro he masihu. 21h 22h waku jiuro ha. Yeka huba kubonzi hata 21h 22h huba nilwele goba. Eske ye sekurite wei hadoba wambahinro hila? Allahu alam. Wanasho hangu. Wala manamshe wewe. Na mkira dindolo le abahu kama yote. Wende zembio zahahu. Na wene mrumaha. Mundu maesha. Mnyezi Mungu ajala ni mundu za sejuru. Zaki maore. Mtapala mjahunu. Ulio ya mkewazima. Mtanganye. Mlelo wana. Shagonsi ya ukaya. Wamzirongo wa minuit na 2h du matin. Demrumaho kana ujobaki. Hobanda yo loteli. Wewe bumana mshe. Huduwa zako wanaha. Hunyumba yo ujwa njamro. Gazi yo ujwa explose. Zozo nsipazo ujwa ufanyishia. Ze masakri zozo ujwa ufanyishio malahoni. Gamduwa za umbalilo wana harimwede zanyu. Subhanallah. Kardolo lia yurjoka wenda. Mwanamshi hamanda wikao juzi ilfanye suje ino. She suje ino ikao ramba huremani wade. Na wala huremani wade ikao wa makusudi. Na mnajedo ukaya huroha wade ufuzembi. Hudungu hayasa na mzirengo. Hore joda honi Mwenyezi Mungu aja. Izo wenda wazimu bonze. Tsujua hukananzaya. Tsujua hurema makode. Katsujua yo Burundi. Shahola wa harmaze hayasa bada huranso wana waoche. Holoteli. Hojabala huremani wade. Iwana wende wa avu wanesa ukaya mama ikadoba kia wema suhu yoroha. Ya hamwe daula ya Faransa o malaba. Ya asista sosiali o malaba. O wajua mo. Gwajua ujua kawe ika tsukele ntuzo wana na wele mwansi haruma loteli. O wana wa avu gwajua kwa wansi zae. Kwa na wansi zao. Gwajua mba we krimineli. Umanadamu wapeu. Rouhansi yabo ou prends soin bien de tes enfants. T'as laissé tes enfants. Et tu pars aller faire n'importe quoi ailleurs. Parce que ton mari n'est pas là, ton mari, il part, il sort, parce que Katina Dura Yabakiaba, finalement, Madame Shehamadawe, Namdoona Haya, Mdokina Nishomnyezi Mungu ya mbani,
mndu respecte mndu mekaudo anzo mndu jwako de mfana mimbona nami shamndu parise mndu memwema mndu gundo mndu mshekalibosh mndu parise mndu mshemwema mndu gundo mndu mekalibosh. Est-ce que c'est comme ça jusqu'à quand ya Latif? Est-ce que on se comporte comme ça jusqu'à quand? Wazaze wenju wanahanyu warede hama bandi, wazaze wenju wanahanyu warede hama vayu, wazaze wenju wanahanyu wakao malahoni izo zonti pia daidezi hayasa no wakati kao kamtimu o wa ukelentuzo wana shema suyo hijaga mwenda harumaze hayasa ye mwana gujundu wa liberté totale harohema sihu henda fanya zoyanza o wana wenji wa roha watsuma lahoni. Mwenyezi Mungu narunike khatima njema, Mwenyezi Mungu narunike musoma inshallah, Mwenyezi Mungu arjali hilna baraka riki wanadamu uhimiliana hanjema. Wazazi wangu wizu ikaudu yafanya imzade wi hafanya upeu gutsongoroha be mru mahe yenda bakide nao hata 19h30 à partir de 20h yemru mekatina dora ya ubaki hula l'hôtel gondo zae ve haranso wanende hadungu Burundi hawenda dungu mzirengo. C'est quoi l'intérêt ya Latif? L'intérêt là maintenant t'as perdu tes enfants o wana warengwa mru meka janiki wao haukaya godongoro hawadunga sakara emasihu ibanu hola komori mjabu mizinu hitima ibanu mrema hitima mohija mtikinaye mratsi bakine wahahe mratsi bakine mbabahu wana mratsi bakine mzazahu wana. Subhanallah wana sohangu na mreveye mjiakili baka banahindu jamana hauka banahindu kamra hundu mrume wanzo mru. Ma sœur, t'as trouvé un bon mari qui t'aime, qui te respecte. Vani na mde jwaka suwana umederdongo uroha mana mede autorizo alole wara ruwane haukaya yomkinishi hangolo maele henu siku maele ye Burundi ndiyo tista hamili Burundi nzima wede mrumsha hangu ye Burundi da ilawiyo za sura ndizo wizo gamu respecte nswena na ngamrajina nanze bansojo juwana tahe mrajina na mitsi ukenensiz shaka tujwe banu menye hazankili homruvulizo wana yaronso wana demrume kana ujwa ulala hula emrume c'est impossible la loda honi banda l'hôtel yabwe masuhu ya ngodungo sakara godungo misirengo. Mwenyezi Mungu ajaho mbeshe ya wale hudunguze sakara neze hayas katsujwa hudungu wanaume katsujwa wo hawara do mdunge masihu shangoro hode hudungu ufuzali honde harma misirengo usikula. Mwenyezi Mungu akahuonesa ya upatsa aibu ujahule mwani wade owade wo hureme yehulawa yehulema makonde yeyo Burundi Allahu alam sha. Mwenyezi Mungu akanzaonesa ukaya izofanya ukutsura njema hunu hatsi wa bidu respecte tsawe ngoroho wo huja hulemani wade wana warengwa à cause de toi abasango jojo uduhamba wana warengwa. C'est normal aukaya kamtujistei kamtujirespecte kamturespecte ndo mahanyo. Ma sœur, namkila dhoda hukana baraka. Winjua hanyu mrenge. Besoin. Mrenge shahawa mshitlendeza. Kamtulele ukaya kailisita rahana shahawa. Kailisita rahana besoin personnel. Kailisita rasha mrenge ukaya banaga manzondoro hema sihu. Msido zikarfanya video ya mwanamshika wanaha wani warengwa na serikali. Imana hae mwanamshi gena 18 ange hunungu huzo. Ya mwanamshi wahina usiku kutsongore meirange ya hae neze ketchup ze suraya. Hamala hado zungulia yotafanya mzirengo Marseille. Ya dungeze twarabu. Ya dungeze nyikumbi. No wana warengwa na serikali. Ya serikali wambie mzade uka ya vumie uje. Udonga lo ugojojo udo utahejuru udojo ono wana. Hata katuheda ya wao na ehe. Ya waiti mdu ala hitima. Mrikao wana warengwa katsuhenda ya do waona katsuwa tsaha ye mhuyo ulone 18 nguhuzo 30 na 40 ngoremo eka ngojuwa numero huipara ehe ye mzaze katsuzi tsaha katsuzi tunda katsuhenda shamrengeze ketchup neze peinture ngudongoze ngaze ketchup neze peinture ngubaho ya dozungulia Marseille neze park yo katsio fanya belle. Je suis belle n'importe quoi. Ouais, belle quand tu es avec tes enfants. Ouais, belle quand tu te respectes. Mais dès que tu mets le ranguet
la peinture dans ton visage, t'es moche. Mwenyezi Mungu ananike hatima njema. Mwenyezi Mungu ananike mwisho mwema. Mwenyezi Mungu ananike marukwamba sitara. Et mwanamshe we il a fait de n'importe quoi. Alifanya message yake juzi, ramba harimani wade, rimlaumu ya ukabada harimani wade, kajataganya dene mrume, habia mrume kwa na warengwa ilide atahe, na vale mana haloma inzoni, harohe masihu, halungu mzirengo, halungu sakara, katujwa izwende za mhundo nzaniho, haja harimani wade, et wanawende wa avoué, désolé maman, hashak masihu, ngutsongoroha. Mama katsuba kiawe masihu. C'est normal, yeda ula faransa warengoana. C'est normal. Oh, da ula faransa juhentiza wanangono kangawe incapable. Kutsi mwanada maushida ukingiowana. Shamlungutsa uo ya lunge sakara, na mzirengo arensowana. Gabomba le très important plus que les enfants. Watukufu, Mwenyezi Mungu anike hatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu anike mwisomema inshallah. Ridojo kaya hunurije zamando sitara. Hunurije zamando kheri. Hunurije zamando mastehi. Chana shohatu unjo hanyu kam tu distehi, kam tu di respecte. Kam tu pense au kaya. On est venu sans savoir, on va partir sans vouloir. Mruka tu respecte mrume kaudi ya wanza wanziza hunika maisha. Shamrugonzo ya dunge isakara. Mintswele wa mzade ikawo huzaya wana. Pourquoi mwanadamu atushile yastahimiline shahawa zimani mwanadamu yanzwadu gemzirengo ujidabe kama nunu kuja kahuja jo ufanye mafiti lijaje kusahe maisha girabe bumla mrume wanzo mru hau ya mla mrumshi wanzo mru mwanamsho hangu rifanye mesaji inu juzi shadu de la kauparu somo swanif wa ukaya valao doro hema sihu edama inzoni yode mano wanawarengwa waroha wahaja huremani wade owana wende wa avu amba ukaya mama ekadoro hagudo edoro hema sihu yekaduka we masihu parce que mrumaha hokana ujobaki ho jusqu'à 9h banda l'hôtel chamin tswelewa hunu faransa l'hôtel mrulo ha mafaye yekado trene hata 21h yekadoro hata 21h wensu jo akafanya namna jeroha est-ce que ye portier hakaustere est-ce que ye portier hakabwa mbahinu yede bana kaumbulia Mwenyezi Mungu anike hatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu anike mwisomema. Watukufu karna unjarma direct pendant 9 jours ou plus que 9 jours. Huwa fati wa mzaza hatu mzazi wa himwanama mwanzano wangu radungana rangushio ni hata maternelle CP1 CP2 C1 wadzima hauka aliazali mzaza hahe maseda hende na ufariko siku wa leo. Mwenyezi Mungu jumrehemu yamlaze vajema. Mwenyezi Mungu yamhufirlie wadzima done maisilamu mbushira imbebo wimzazi yaranza hubasha yanzo ushababi wa roho njema yananza madili ya kanzi mwana hahe ikao rihansi miadi na wombazi dua de pipeti ikao rikashoni huzima rikao soma likoli huzima rikao dunga na jusqu'à maintenant rikao dunga na jusqu'à maintenant zidwa zatu nezirevura kani zo Swahili damina aliazali riwa Sulimanga aliazali ngeparinga me Marseille. On est comme un frère du sang. Nzaza yende na ufariko sikwala umzaza hangu Mwenyezi Mungu jumle mlazi wa jema mdujo kama mwanadamu shintsihengu mwanadamu kadolawa makatika odo ya bidia lawe ya latif déjà l'hôtel gabondwa lizaka l'hôtel mdujo wa uroha harejwa katika odo yanzao. Mwenyezi Mungu anike hatima njema e mwanamsho hatu ingu regrete ngutsaho sama hemru mahahe waelewane haukaya hailiwa kahafanya nai harede nai haukaidi yatsongo wana warengwa shana mdule bwana shohangu munajali mrumaho ya usame munajali mrumaho ya usame ikamgwa benzi mrumaho ya ilewesha. Arrêtez-vous, respectez-vous namdorenga namudema hule slipo za shuma namudema hule slipo za shuma mdova ya mdiwazeze za hawa haukanga wone mrumaho uhanzo uhanzizo nguharayo kaka mtsanganya nguharayo kaka mtsanganya ile mrumaho ya tijo change na bawo hula mayo tubala séjour ya ena mrumaho la mayo tabala séjour ya ena o wananga ona séjour za 5 wati wa faransa shango ona séjour za 5 est-ce que bada ou changer séjour na mregenyo bada wone mrume utibaki l'hôtel mrume ya changer séjour ya henyo wa ile mke normal
shawu haraya watsaganya daone mrume ngotsungwamba maudu doushaho banda ngwanzoze faida za kifaransa finalement hukanza hunga liberté totale banda huka holotel ye mrume ya do rentre à partir de 20h wewe udole hema sihuranso wana ya konsekansi tsiyo hija wanatsa wao wanangwa na serikali bado wanawambie serikali kama meka dubaki abwe masi subhanallah Mwenyezi Mungu anike sitara Mwenyezi Mungu arjali hason tipa inshallah liki wanadamu hanzana liki wanadamu ukozizana liki wanadamu uhimiliana hanjema liki wanadamu bushilana hanjema hanza Mwenyezi Mungu sharti jehunu ila kafiri menye zankili ila kafiri tsambaza ila kafiri menye esprit mruka tsona valeur ya mrume shamrugone faida ya mrume ya hanza hanziza yojwa hu maradhi mrumshi ya hanza hanziza yojwa hu maradhi izona dorenga roko hitsana dojua watukufu dombushirani hele mabeni ya ukaya pendant 9 jours karnao he harma réseaux sociaux au plus que ça raili ngasi harma msiba wa mzaza hangu mzaza Ali Azali mwanama enami frère comme frère du sang radungana depuis petit mraya mzima hobasha ikawa mzaza hatu waihat por mji mtukufu wansin mashongo hindi na ufariko siku leo atampaka dayabo Mwenyezi Mungu na nikhatima njema insha Allah ya mrehemu ya mlazi wa jema.